rahmatullah. Yo jara dua belah aduh jumala jara yang tipluh. Nyo dia ulai ahlul lake ba'dum sidara tu kolam panjang ai ulun merampau Allah tak puja yang maha kuasa tu laut alam ke Nabi tidak pangulai nengra Muhammad mulia tu masa abad menghalam dudau lenyarangai ada ngan keluarga para ulama benar jujur caw wangi ada bentu saudara amma ba'du lajulun kita baculung pegahnya tabang abah pada ulun ja rata daerah hai ada mutua muno calitra bak taboh gampung na urang pegah bak lun guyu kita nyotang bit nyata telah majino oleh pemerintah hai tengku mutua bantuan letakka bakwate bantuan takalon lawitnya memacam bagawa kuno lam gampung tuka ni gara-gara bantuan urang lang gampung letan hai kawam dawi ngan dawa ladom bungeh kuno ladom bungeh kuje le ladom muce karayang apa pakon kuji gubi kulon tan gujo lagi nyan budok wahe cedara ni ba matanya ka urang ka gejak laju wapah tan lucu wange sedara kecil di kampung nyan tengah geduk di tengah tibuk kecatat-catat thot terimong bantuan yang kana karena bantuan laweknya cile melepah han poda pegah wange sedara ladom bantuan memacam ulah hai tengku mertua kena cikana bak matanya di tengku tidak gejak laju ada kenan le tiga bak rumah kecil kagak gejak laju wahai tengku bit hai lagoina jangan parang laju kagujak hayu hai bapak gujak laju dengan tigra onte trokenan wahai rakalun assalamualaikum Pak Guci yang mulia ni bak masanya wahai ada di Guci tidra menawa ke wahai cedara bak duduk-duduk di Guci tidra wahai ada aku pakai kacamata aku pakai kacamata nyok menawa ban bagau kadang igo di Guci ku ratu set keluar ni bak masanya terus laju urang tidra wahai ada lagi preman hayo lagona assalamualaikum Pak Guci lan tuan pakan hana bantuan kulon kena awalain mandung kana bantuan diulun tuan mutapu hana baik menandi gada hai anu mutua adu bu baga tino butigra lun kalon gada kamu ama menan gu pegale Pak Guci muda puana gada nyong saboh matalah baci capega laju butigra lun kalon gada ci muha tatali napah lagi yang jara muno Pak Guci lun kalon dan lun dengar di dalam kampung rata jurong bamandum kana gujuk bantuan rata jurong pakon kulon uronyo hana
Munyo nyan masalah. Nyo aku tengah lon putih belah lon tulis siapa nama. Nyo bantuan yang gebi le pemerintah memacam ulah berkata boleh kata. Kamu kalon kadang na urang gatian na anu yatim sudi hai pole berhubungan tapi kata lon kalon bagawa ni ba uronyo kena tateka munyo kata lon kalon tidraw hayuhan bagawa anu muda walaupun kana inang na anu dua draw tapi hai ada kata na kerja digau lain kakalon anu yatim urang miskin kerja hana lampu hana umong bak geduk gedang hudip sengsara tetapi dikah na kede na jadah belanja pina mujan kamu kat kudeh ukude mujan kamu ke rezeki teka dan kalon rumah lom namoto wahai ada kadang kamu kalon hana ruh kata hanya menan bagi munyo menan di lon han kutem nyo ada hala elon pegat cara nyan benutup hai bagi dana bak pemerintah be niat pegah menan cara hai ada kadung nyo kon hana hai ada nyo cuma gada be bunga kilon nyo pak guci memang mutingku tibi rakyatku padu bawa tapi hina aturan di dalam kampung dana ditron kuno na data cara na mekanisme nyokun awak nyawa wahai ada tak sabar hai buno kapugah nu macam bagawa kap igawa kuno kateka tapi jino bacut ku pegah jino kekah rakyat lam desa yang digop Bandung kona kakalon dijak gotong royong terus kutika tetapi untuk kenan walaupun duk ngendong na gotong royong tajak bersama awate tiga go bak nujuh sama dia pakon dikah anak kadeka nyan masalah adat di dalam kampung pakon hangkatun gaduh kami ta belanya menyanjan di deh nyan urang kamate wahai bohate hana kadeka fardu kifayah hana kabike menan bohate lon kalon gata ai digop dija nadu kampung wahai kaum gotong royong di teka pakon dikah wahai adik elun hai bandangan dutun gaduh kajak minta belanja pak kecil munyo menan neng pegah lun lake mu pak kecil katalang aba buno lun pike cijut jatah kulun mutua pak kecil Cina juma letak masalah di dalam kampung wahai waris lon masyarakat dumna ladom tan sadar sinolang kampung lado muka katudung bunge oraya di pak kuci han gutu putimang kadang menjanjan kamera muka ingat tak ingat wahai rakan rawa Bandung getanya berayuk sabar nah bantuannya di dalam negara kon ketanya tidra wangi cedara bantuan gujuknya di pemerintah ingat mutua Bandung cedara kon ketanya mentong Bandung gebijata menan hai ayah benar tak kira yang ladung gujuknya ke inang balai yang ladung tuntai urang fukara jatah kamu ti juma kamu tawa menalam nang rawa
butuh asa tapi yang penting wahai nakan raw nyo Bandung kita nyo ada ingat benar karena jamun nyawa telah malun bantuan ladung kruh jekang wahai cedara ladung digoknyan kerjaan le wahai orakan preh bantuan wahai cedara nawaku mancang ulun pegah lola kem ni ba cedara ba wadah tinggal tatamung lain hai putih licin cedara lingkar